Juan mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merulu ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang mak dengku pesakat kami sukutan keluahan en. Mersodip mo kita. Sadak tong i dengan iten di perbadiai kita. Ale bapa nami si permaseh ate. Pasu-pasu mo kami. Deket tegu-tegu mo kami. Ibaga sentendim simbadia idi. Ibas suku tenenda. Amen. Renungan tasi darian. Ibuku renungan wasiat nai si merjudul mengingat Tuhan. Bagai sinidok lapihan simbadia. Imosi tersurat i 5 Musa bindu 12 ayat sada. Soh ayat 12. Jananat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pe-12 kan si mendok. Merlolo ate mo i hadepen Jahova debatan dene. Rebaken deket duka-dukan dene. Naposon dene bak kalak Lewi, si Marian ikutan dene. Kumerna oda menjalo jambar tano kalak Lewi, i nagerin dene. Ialah dengan sada kepercayaan. Lotmo sada kala mergerar Jimmy. Jimmy sada kala pensiunan guru. Murid-muridna bangga midah si Jimmy karena ia sada kala guru sin tegas. Pandai peterangkan pelajaran sin berat. Jana ia pe sada kala si bujur. Sada ketika murid-murid nakin roh mendahisa. Enggo 20 tahun tamat kalai, isi sekolah bekas Jimmy mengabdi. Jana enggo sukses perkerejon deket usaha Karina kalai. Pasti kii Jimmy mersakit jana merobat manang pe cuci darah. Murid-muridna roh lako memerai semangat mendahi Jimmy. Ninganna memerai bantun kepeng perobatenna. Ale dengan bangsa Israel ipa sangat penting na jeroni Tuhan ketika kalai enggo menetap i tanoh si terjanji. Ibas perintahna Tuhan Jahova mengido umat Israel asa merlolo mersampang ate i hadapan Tuhan. Tikan mersembah kenah ngo merlolo ate kumerna idi perjumpaan deket Tuhan Jahova. Ibagas merlolo ate idi, umat Israel, ipido asa rebak mengulakan deket kalak Lewi. Ayat 12 peterangkan, imo kalak Lewi oda dapetan perbagian pusaka bagi suku-suku Israel si deban. Kalak Lewi kenah iurupi i pencarin kakak anggi bangsona. Ibagas kenggeluhan endah. Kita pejumpa deket mbue kala si memerai pengaruh minggeluta. Entah pe ia guru bagi si Jimmy, entah pe ia orang tua anta, entah pe ia guru sekolah minggunta, atau pe panditanta. Menjumpai salah sada kalai rebak mersodip, atau mengulakan ulan si mende si diperlukan, kabisada tanda ki persangapi deket dalam tamendok lias ate. Mersodip mo kita. Da geut mo kami mengulakan katami wale Tuhan. Pergegohi mo kami. Liasate mo Tuhan. Amen. Bagi mo renungan tasi darian. Ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan ta si deban kena. Merkiteken kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana. Njuan-jua mau bantah. Shalom.